Alma Prime Mix je aparat jedinstven po tome što kombinuje dve tehnologije, radio talase i ultrazvuk, čime ne samo da se podstiče topljenje masnih naslaga, već i zatezanje kože. Zahvaljujući svojoj naprednoj tehnologiji možemo da ga koristimo gotovo na svim delovima tela, uključujući ruke, struke i noge. On je za sve one pacijente koji žele da otope lokalizovane masne naslage, da zategnu kožu i da se reše viška celulita. Sam tretman je prilično kratak, traje do 35 minuta i izgleda kao jedna prijatna masaža. Ono što nas posebno raduje kod ovog tretmana, što se efekti postiču veoma brzo, već nakon 4 do 6 tretmana, odnosno nakon mesec dana. Prime Mix se odlično kombinuje i sa drugim procedurama, kao što su akustički shockwave talasi, limfna drenaža i elektrostimulacija. Elektrostimulacijom stimulišemo jačanje mišića, povećavamo njihov tonus, koji kad se ukombinuje sa Prime Mixom dovodi do preoblikovanja određenih delova tela. Ovaj tretman kada se primenjuje u kombinaciji na gluteusu, naši pacijenti popularno nazivaju nehiruški butt lift.